Danas na Svetski dan šuma želimo da podsjetimo i Vojvodine šume i pokrajinsku administraciju na činjenice oko pošumljavanja Vojvodine koje su katastrofalne. Vojvodina je najmanje pošumljena regija u Evropi. Preko 80% površine Vojvodine nije pošumljeno, a i ono što je pošumljeno je toliko razuđeno da je najveći deo Vojvodine nepošumljen. Čak 1/3 opština ima manje od 1% pošumljenosti. Pokrajinska vlada, istina, usvojila neki fond za pošumljavanje, nekih 60 miliona dinara na godišnjem nivou, ali ta sredstva toliko obezbeđuju da bi se potrebna pošumljenost od 170.000 hektara ostvarila možda za nekih 500 godina. Vojvodina će na ovaj način postati pustinja, jer treba da znamo koliko su šume značajne, sprečavaju eroziju zemljišta, isparavanja, i ako se to ne bude uradilo, mi ćemo ubrzo od jedne plodne ravnice imati pustinju. Zato želimo da podsjetimo ovu vlast da treba da hitno radi na pošumljavanju, odnosno na planskom pošumljavanju, jer ovaj fond nije obavezujući. Opštine ne žele da unište pošumljavanjem plodnog zemljište, obradivo, i zato se ne prijavljuju, ne prave plan i ne prijavljuju se za dodelu sredstava. Samo je Srbobran podneo plan za pošumljavanje, a da ne pričamo o odbrambenom, vetroodbrambenom pošumljavanju koje bi sprečilo eroziju. Zato je potrebna promena zakona o pošumljavanju, o poljoprivredi i o korišćenju budžetskih sredstava. I mi ćemo uskoro to i podneti pokrajinskoj vladi.